Larun bat arratsaldea futbol garaia eta Elizegi non dago? Ba futbol zelai baten atarian! Anoetan, San Mamesen, Ipuruan, Birminghameko Villa Park futbol zelaian! Premier League! Aston Villa, Liverpoolen aurka! Eta zein da Liverpoolen? Xabi Alonso! Xabi Alonso! Momentu honetan iritsi dira, Liverpooleko jokalari kortxer izango da gure Xabi! Xabi! Elizegi etorri dela! How much? About 35. Zemat ordaindu zute? Zenbat? Eunta gehi. Do you know Xabi Alonso? Yes, good player, very good player. Yeah, he's fantastic. Oh yes, superstar. Superstar! Nena, Guapo ez ona esan. bi gauzak. Do you know where he's from? He's from the Basque. Basque. Artista! Basque. Basque. Basque man. Ai, hori gauza Yeah, egiten Basque Basque man! With two pilos, bibarra bilakin! Yeah. Xabi Alonso! Oide! Gaur Elizegirekin euskal dantzak ere ederki ikasiko dituzte! Aurreskua! La la la, la 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 la. This is the typical Gabon Christmas. Gabon eat to polvoron de Toulouse. Tolosako polvoro ja probazak. Aston Villa! Esaiak! Aston Villa! It's a very good. The polvoro. Oh. So good. Okay. You see the Basque people in Spain, like Liverpool people in England. Very good people. Ojo. Strong fighting people. Bai alekizu zesan duen honek, Euskaldunak dira Liverpool bezalako Very tipo good derrak, people. very good people. Xabi Alonso, best man in the world. Poza hundi ematen alizu Xabi Alonsok hemen Liverpoolen jokatzea? Baina pina pixkat igual errealen eskolak ez batzea. Xabi Alonso, Xabi Alonso, more. Olentzero buru handi etin inmentu jantzia. Txapela, kambiateko aldeo. One moment, is possible. Yes, and then, opa, ze bolilla. Yepa! La 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 la. Thank you very much. Ikusten alduzue, Elizegik bazter guztietan lagunak egiten. Olentzeroa, etorri dela! Olentzero jantzaigu, the mountains on the walk, de la...